Da mašta zaista može svašta potvrđuje Minecraft. Ova igrica nudi mogućnost svakome od nas da odluta u sopstveni svijet i u kockastom trodimenzionalnom prostoru kreira bez ograničenja. Ništa igraču ne određuje put kojim treba da ide niti šta da radi. Jedini vodič mu je mašta. Uz virtuelne Lego kocke može da gradi šta god poželi. Kuću iz snova, znamenitosti poput Koloseuma, Big Bena pa čak i cijeli grad. Oni koji vole avanture mogu da osvajaju vrhove planina, da putuju kroz šume, džungle i doline, ali i da istražuju pećine. Svaki svijet je jedinstven i ima svoju priču. Kako ograničenje u godinama ne postoji, igrati mogu sve generacije. Osim što je zabavna, ova igrica je u isto vrijeme i edukativna. Minecraft poboljšava vještine koje se odnose na osnovne računske operacije, jer su igraču često potrebni proračuni. Na primjer, dok gradi kuću, između ostalog mora da izračuna koliko mu je kockica potrebno da bi je izgradio. Svaki predmet ima naziv i kratak opis i igrač, da bi dobro razumio njegovu ulogu, mora da pročita. Ovo je veoma korisna vježba za one koji su početnici u čitanju. Minecraft podstiče i kritičko razmišljanje jer onaj koji igra mora da bude inovativan i da razmišlja logično, a pored logike zahtijeva upornost i strpljenje jer je za gradnju potrebno mnogo vremena i truda. Postoje dva tipa igre, Creative gdje ne postoji mogućnost propadanja i igraču je sav materijal na raspolaganju pa je jedini smisao u gradnji i kreiranju. Suprotan tip igre je Survival sa ograničenim brojem života. Igrač ima protivnike i postoje opasne situacije u kojima može da propadne. On mora i sam da pronalazi ili stvara materijale za izgradnju, a mora da štedi resurse, energiju i hranu da bi preživio. Zbog ovih pozitivnih osobina, Minecraft je moguće koristiti i u učionici, što rade pojedini nastavnici u Švedskoj gdje je igrica i nastala. Između ostalog može koristiti za izučavanje građevina iz stvarnog svijeta s obzirom da su mnoge napravljene u Minecraftu.